wazala njengoba wonke wazala umfazi ongakabi yakazala imali ngoba yedusha lempilo haleluya yona nakasifuna imali kuba umfana kuba umfana imali kuba awusifuna nakuthatha imali kuba kuthatha imali ukuze ukwazi uJesu ngoba ngala sangalala esidolileyo wakhathi inkomo zakhe zasangena wakhathi babuya wami wahlala kwesibeletho 9 months wazalwa njengakuwo haleluya ukhulile kuJesu njengakuwo afike ixesha loba enze ibizo wahamba efundisa ngezibakhe sivale umfundisi wokuqala wezala ekhaya apho watshina amanzi bayasekhaya wayitshina imali ukhuluma abantu esiya ku-university Nkosi abanaso abangayihlala wathi ngibana nawe mfazi ngoba nafika ixesha lakho haleluya esitsho nje mali yesiya kuye uyayazi ukuthi lo mntu lomuntu nje ikhona into ebekiwe apha kuye xa inothathethe kungenzeka kwezilwakhe nyani wathi uyasigcwalisana imiphanda ngamanzi haleluya ngoba uyayimamela na uyesu athi ayitathi yenza wathi gcwalisana imiphanda ngamanzi ekuyigcwaliseni kwabo imiphanda yamanzi kuthiwa yabizwa injoli yathi yava amanzi injoli yathi yakuva injoli yava ukuthi yiwayini le ayingomanzi uyesu wayenza imiqondiso ke nalowo mqondiso wakho wokuqala wenza yathi injoli xa isiva le wayini wathi hayibo kuthe le nto nizoqala ngewayini engekho mnandi niqhubelisa ngale imnandi ngoba kuvamise ukuthi kuqalwe ngale mnandi kugqityeliswe ngale ingekho mnandi haleluya ngoba izinto zikaThixo zihlukile izinto zikaThixo zifana nezehlabathi ukuthi uzibone ukwehluka kwakho kufuneka wenze yona ungabambi ngapha nangaphaya ubambe into eyi-1 uba usindisiwe ubambe isalvation qha uba usindiswanga wenza into zehlabathi ngoba zona zicuka ngoba uthe encwadini yakho kwincwadi ye-Exodus uThixo nekhwele uthi ze ningakhonzi Thixo bambi ikhonze mna ndedwa ngoba mna ndinguThixo nekhwele haleluya bambi isalvation kubambi isalvation haleluya cacisa ngoyesu ke into wayize